iya ga wanga itarwandi sahabanu ka ya ga wanga itarwandi ka kun ya ga wanga itarwandi nam Allah kun tagatai gabar kum salimo ko mi hinkinta turunte aro hinkinte aro lungunta turunte do hinkinte kunta ho walinta homuko بسم الله إن الله تعالى لا يظلم الناس أمان يعقسرون تونينا حربان سيا ولكن الناس يظلمون أنفسهم يمنوا يدي ويوم الله يعني كن انتقامي واهم بيقول سكي سريم بقرين كان سيسا أغير كان جابون كنا أنجي نيمتي andi taga imma kande andi jamani hilloy honu kande ne honu tarde kande anyi manako to Allah farne bute mura anti kande yembu misalen ni ya garante taroral lingi anti kanda mbali misalen ni lungunta turunde aro hinginde anyi mani taga ke mogode kebira serengo mal simbana kebirengo ataron tare aya gentai nakel liga nakel nyanga ngata yalle kembiti to ngunde ngawa anyi meti atarontari aya gentai angane kinya ngata makento nyawa asre simine kinya yere ara kinya jabiti ay Allah ta'ala anta sire to nyen harbane ya ngasre ni mana i meto nya kengure maniya oti Allah ganda kome benya wulalinginde ya akitan kamati fasangonta kunye anyu wawe anda serebe yimenya galama jigaya akitan kamati itelengunta kunye ampurinta uhe tunyangunde ngo konni manidi misale wuluginte ngo Allah yada de ngo misale ni go kinni o yimi hadamar muro mena gaire ngadi hulani andi ntonya akinyang kallenye anda kinyang kallenga na yi sagon himbe ga mallun anda kin annati andin tonya arabulili hutantendi izani sawati ni amma dunga ta andin tonya anna liga na ri zaringa nan sogota yi anyi me khallen o sikama dunga tai andin tonya aram pa jum bonondi aw yade sabura andin tonya akinya khalle nga ay me ganda kirite ke sogono mo ara ko tonya agara nokube nya awa soginga arahonya sanguminga arahonya cigan arahonya ngini ko ara ko tonya Allah wutin anga ngini ko lono ire ko ni kenya hasono kembale ireti awa soge munye ngara ko tonya parce que ayile nan coupe i me marahonya di ari sugo be khurusi ara himbe awa siti na dohengine ari nabi khurusi ara himbe siti na nya ambusinga ara himbe ro zaringa ara himbe kata gunnendi ara ko tonya agara ke khurusi ara kero zaringa ara ko tonya ay me khallengani kebrenga taga ho kedi gaboy osunu ko hoy Allah honoy oy memma anga makine wandi khallenga ta antu ngune makine sere to Allah gara sere be rondi yar jannandi asranda komi anga ranna ke wara ambusi ngamo ko we na brandi na katondi anyi me wa yankini anyi mo tawona yille hunjo sugura na kine anyi mo wara bube na lakine aya hona ngenga ngange bayk mo ko ngol nya dake an surada anga himbe nu ngolem boto na rozaringa aramani nyanga konti nanda hunye harbani kibya kine am misalinga Allah gara ko megi mundi sahaba nga suranda agarange mundi kenta ne ga amanto nyade na ni an ko mana an sagonya an yi me kallenya ri ayatu ngun ta kendi osun Allah kalle marandana awo ile nan kupene mara hondi mo be gallada bismillah wa yawma ngenna kotan simma nahshuruhum oga wota honun kapameya anna ke qomi ken kodanga ima o wucuduna do qabrunun di maganta saabane kin wonne pe lagara kotan a koton nage degredi hada mare men ngara himbe nyang qabrun ya kara halle na duna wunnen ka hokenga de
ken wonyana aramare men nyagala ko min lerbane ke nyugonne kota maga bismillah يتعارفون adi awa haramare mun ngomme tuille magonu بينهم. idu menaga igun ngomme tun inda wundi la kana kota akbaren gabeni parce que kota bane araw gilono honu hakendi nanya tankarage wudunu sine yesa wada akbaren gabeni me tuye ngonyana wakati nyugono kanu yenga nda kotoka aywa samme ngonyana meya bismillah قد خسر الذين adigen kodanga yemmun kasara kunga garangudu ti Allah taala gemalle magun yani agarani himben dunadi kati wuni nemji tongi kun banu perdi koy imanya muhtadin kanda yemmuya وإما نرينك بعد الذين Allah fa sallallahu alaihi wasallam ambute murade ambute mura oku ganda honyu ko koyanga angarin ta gonni نعدهم o gari baga baga tikenga أو نتوفينك falaka kenni kenga o gati himbe wosre kitana himbe ma tokki dambate angarin ta gondi anga na yugo wari anyame ma onda am fatindi yime kata blaganya فمرجعهم annatu isa ga nokunga Ilaina. aw kato goyde akon la mahalata ambute mura maga suno o gara himbe ko andanya njondi kinyin aga manya yime ka awunya na koni awunya na maga har sikadi debira sabari maga nyonkira ligi hinno ko maga o gara himbe ko o wanyana bismillah ثم kem palle Allah taala ayani yinga nanga kon suka mandin igo ken gollini de ورسول ke koni koda Allah fare na buti mura aha adi anna to harewo لكل أمة yumma to be su dangane فإذا جاء رسولهم bena ke be haren gandariya قضي inda garan kutu Allah wakitini بينهم idi faren naga بالقسط titlemun takunga ana وهم haren di dunkonun kisindi ana kutandi yemmun qari dunkonu ana kunyanga kata ken Allah ladanga wahum halaki yemmugo la yulamuna Allah mi tonya de ويقولون e kahirun mutaqatini mata kambireni hadari wa'du kinyinai nanti o yanga qatine kambireni إن كنتم an kun gandani صادقين tumude kala waqtin koda قل an wotini dangani لا أملك ضرا ngenda tora marana لنفسي nyimmeda na nyondode ولا نفعا dan na ha marana nyimmeda na futo إلا ما maganta torando na habe شاء الله. Allah ganda ken kanu kinyanyana أجل agana tukoni awa waqati wo لكل aywa أمة bire awa bambay sura de bambay sugono waqati wayde abambe Allah to mo aywa awati mo kene de holla to mo awati mo kene karakin qontu bismillah إذا جاء bira أجلهم kebe hini wa isatin andakini فلا intai يستأخرون duguni ne baka maga sabane ولا inti يستقدمون kandana kani me ساعة sabane wati kono honsu agilo mo andakini aw nyana de ken koni da nga nyana kambire ay nginta wakati to bismillah قل ya rasulullah an alo nyana kribo illa ma sha Allah illa kira nyana muttasilun matu arbaqanni illa istisna nyana muttasil wal munfasil anna muttasilun ken wureni illa ma sha'a an amulikahu ma Allah ganda kanu nan amara na tora be nyonto ma Allah ganda kanu ngena amara na habi futu ibdan fil haqiqa ken su logarni maniya ken suni mun fasulu ke qalle ke yayi himbe gani wajibi ngan kamma annan sagai nan tungondi tay konu annabi nyumun kabare ado Allah wal non kabare himbe gani wajibi ngan kamma islame annan sagai nan tungondi tay igara himbe ko
igara kebe ko wahayya ado fare na goya ado twago junde ya annan sagasu annan liman ga wata su kan denga lita maramin an ganda kenya ni an go mundu hon suktana ganyana kambire anyana kampati anyana kammo an ga sagai an dagen tirni yana bismillah قل يا رسول الله جنتي أرأيتم قارن قباري إن أتاكم عذابه an kunti anyana kambire anyana kampati hin konni watu ni la kiyama wuro kempe aywa keta on diga dokinga yalli alla yangan kate ngandari an kunga بياتا wurondi أو نهارا ma ariki nyimedi ماذا maninneni يستعجل aywa المجرمون kafiri nunga qorotini منه wa gillikin ahro man yanadi atu hon ko de kampani kiyendo wuro ngoni aw kunyani yokumpiliya anda wakatintu anya mo anyana kiyadi ma yana wurodi an kun be ga korota nyayen andari wati be kiyendi ma wurondi an kullo mani dabarni ahro man yana nga gatirni kinga parce que sere mo hongo atin tunwa nim mo gon surondi na dugu na gemu minin no gon surondi na dugu na ka ha jamanga galla gara kota wal mahalaki kinya na kambire nga gatirni Ira sanworo andari an kello mani dabarni da kan wuri ne ke wakatin tuye na hantai an ga wani mogobe ka tabila gari an na handa an perdi na kenyari an da an wuri haren bate a gandari an kisi an ganye an da yan taro haren bate a gandari an tukwadi an perdi ke dabar ne a nan gare ke mogonta soro na dugu bismillah ثم آمنتم kebirenga annaga munde an kun togodo halleya ahari tongondiya به awati awa yangan katayinga wal muallai إذا ما bira وقع kebe yangan katayinya halle kinya nyana ken tarigene de agen togo halle anya halle wakati ba anti tongonyeni ken tarigene de taqdirun min akhartum summa amantum bihi akhartum ثم أخرتم ثم آمنتم به إذا وقع أن كنت هل أن يهل وقت بآل تونيني كنت رجعني بسم الله آلانا كبرنا سيسا أن كنا تونيتي أي سيسا وقد أن كن كنتم غني تستعجلون أغني قرطيني به كم بتاع وقت غادي أن سقهوا كتاب لغاكني nganya halle antare bani soro ginde kenya gawa no gondi onna ko tantu anna kenya wati kibi ona to tongondi kibi alla da kem ko kentari an saqaya katab la kini la gara ko taw yangan kateo alla bani nago la gara khibarungo an saqay kata abla kini aknya halle an ana saqay antare gini bismillah ثم قيل kem pagatinga iwotini yemmun dangani kunga tunyundi inati qatimi duma nyangan katayenga karanga da sagailla gara anya halle inta antari gene de inati inta gatu kana hosuya ma gandati honga an kungani taksubuna gani kengollini ويستنبئونك angana kiko alla fare har sa intan to kono de iwan mara wasaye mundunu iwan khibare mundunu harsa ahaqun hu ngeti ango ko mona kebe ko ne alla fare yangan kataye aru wundinde annan so benye tungu tungu nyimani wa قل annan so benye kundu an woti ne dangan ya rasulullah na'am kunati allai وربي kunati allai إنه ngara kebe ko aga madunga yangan kataye aru lagara kutangundinde لحق تمني مي من لا مكل القسم كونات الله إن للتوكيد تمني مي من نسو بني ده وما أنتم كيف دينا وانا دغارة نمدو أتي لا 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 أنكم منيا بمعجزين نندي أو الله كان ينقى دغارة تنا أنت سوغن سرزو حل
وتوني نغانا أرام قنني للاستزياد أقول لك يا سودا أنا أنصوبيني أم بيك منا كومو توني مي إيماني وا أني وانا دي من هرسا هو يسوع ما سوق النامو كني هرسا أنك ما سقيوا manin to halle anga ma ken famu ke wure ni kenga anga ma himbe famu da harsa de ntirni kinga manin to halle Allah ga ma ken ya kan da harsa njidi manano anga ma ken famu njidi akinda harsa way ho ma to halle kontano kebiran kunati Allah lal haqq aw ken ona diga no kutana la wama antum bi mu'jizin bismillah ولو أن ما أتي أن أو سمينيا كبيرين عن هنغميني نهيرينيا بس هينغ نقطة دوناريري وانا أهونيا ولا أدانا أو كين كهنا بكان يقول أني كنت نودي أتي أنغ نهونيانا لكل نفس نيونكي سودا أغا كاهرا دوناري في الأرض هو غاونيندي لافتدت به أتي كافرين يدو مغانغ سنة كينغا كبيرين أولون بونتانو anda koto dunari ona himberon oda na gade an gana hon sukini kahiri bani nga dunari la gara kota ani kenkini ni wara anta walle keni la faradina oga nati awama baje kuma sagaina nan tawo yana nan tawayi ne honda magai me kana onda keno hina kai oni gali taslim ona yang kalle keime nanti hoa magangan du tlan ini ay harang na duna sugun anda tlan bismillah wa asarrun nadamata ke ko tanga i wonni mi sungundana de bira kebe inde yaga kate ngari yaga wa qudiya ke ko tanga ina kiti taga honun do me na gandi titile mun tagu la gara ko tang khibare alla gande akonni awanya suna bil fadli wal dangi wa qudiya fil madiyani لتحقق وقوعها أقوم أغنينا دانجي كن كمنا نسأل الله على كتانا نسأل سلام سلين دي تهيا كتا سواء كوني أن الساعة آتهم دارب فيها كمنا نسأل الله على كتانا أو إن سابع أو كنا الله كمنا كنا الله هاجن سسرو بسم الله وهم آتي تغهون لا يظلمون إنتي تونا كم كتانا دي ألا نعم تونيني إن لله كونسو الله دغاني اغا كموندي ارو اغا مونيني اكومي امره اتغه الا نعم تونيني إن وعد الله ني نبيكو وندين دو براجيندي حق مسوات تنيني ولكن نصرون بوغابن أكثرهم لا يعلمون اما لا غرا كوتانتو هو الله تعالى ايا غارينديني اغا كارينديني تغو موساغني كتعالى الى غرا يا أيها الناس aga ngarindi dunadi lagara khana ana ngarindi nya ya makango قد جاءتكم abati موعظة wajundi qore li anku ngade ربكم agira kamangade وشفاء kitabeke qur'ana ona harika aro sahare mpai garai لما wate sudangani الصدور kinga o sondo mundi وهدى aro kanda mpai garai bakasamta undi hinne mpai garine للمؤمنين kisuna koda tungunda anu ana kunyana de قل من القرآن أيان سهرين لما في الصدور هو غوصن دموندي جيجموندي عقيدة برو أرجوك برو كني الحسية والمعنوية يغن غتي أو كن جارنا وتمون دمانا غتي أو كن قهنا جارنا دندراو كابا دنكاو حسيداو نغوي موني دو كوينتاغو أو هلاكابي واتين قهنا بيغاني واتبانو غاني واتين يمي سهونغاتي أواجرنا قرآن السهرين للأمراض الحسية والمعنوية واتبانغانتي واتهونتي سلانغاتي عربيتينغاتي قرآن واسو كهمونتين جارنا سرندي هل هاي سري هم يقولون القرآن ينقال لنتعبد به فقط
bati tay bane ken kama ne me awa nta jatene me tuanu ni me di me kito ono sa taye ke boare sa taye ke boare Qur'an ri aw bati tay ken bane ken kama ne nta jatene tuana ni me di tamani meni igo Qur'an nyana saharenga tamani meni Allah farenga oti aw sahabun nyamarni ina Qur'an saharenga tamani meni sahabun ngo Qur'an nyana saharenga igo na kon Allah farenda ayu sabati nakama amma ta karake to kono anyana on salli taybana wal ma ona ya mari liga na hata nen to kono bania la asabatin dengo qul a'udhu billi Allah farani masandini tay sahabani masandini tay sahabani nyugo bugu iyankan no kugo ima ijate ken no gonde qabla nyumanke khoy waraqini igo sahare sutura sunya na pinya na panya nan kondo aywa mukumpai oni khatirndi anga nanga tenjara anga nanga tenga anga saren kitana ikiye mukunga aywa o qabla nyungwe ngore hoy wora kini o ma mo kitede ora honsu ngana konto sahaba nun diga ira masati al-fatiha ya bane ka annama nushta min iqal an watin qom hitakin ngai daban anga nawara igra masabane aridu kita imma sani muso kameta mise ira jate na katana kiniya ira tagandi me gari ira ko Allah sallallahu alaihi wasallam awati ke dango ko makade wonda ke dabari ira ke kinoya amati manna agara kenya kontan kunna masati al-fatiha kini akan sallita ya agana wure tagasi na manantu nan yamari ayamari yenga nan kaba kabandenga kontan kunna kenya la amaken kida ari sabatin da kama ati qara tagandi ana hokini ngeme adi masande muso engara sama kunin den wonan de qur'ana suka humande aso al-fatiha di qur'ana gan himbe kentu den qur'ana go mumma al-fatiha gan himbe kentu den qur'ana go mumma on ta se hengilon tikenga ona kuten so to kono himbe ga diga al-fatiha da ken diga qur'ana no konsuda himbe ga digati al-fatiha ya ken digati qur'ana no konsuya anna yo khanem go gari na'am bu al-fatiha qalle bo amati ho ken Allah ken andi gal garenye o tina da himbe ga digati qur'an al-fatiha ken digata suya himbe ga kabeti al-fatiha ya ken kabeta suya الذي قرآن الصهر لما في الصدور سربي ما جارت القرآن أن جارت منيا أود أن قصن دي من السلف الصالح من لم يستشير بالقرآن لا شفاه الله سربي ما جارت القرآن يا الله نتكين كما ننصحني بس أن تنسو سهرين عادي أصون دون قلة أدو أسوه قلة أقرين كمان قلة adu ahom wonde asu ka honde ngadi ko wonta ketu kingase nganga nda ho to kenda gemme a kindi ka dun jukunyi asre ma kenda bari بسم الله قل يا رسول الله أنك النتين
ففليفرحوا kebirenga akidanga ni an kunna nyagali بفضل ti الله Allah taala fasangon taunga وبرحمته awan nyagali ti Allah hinnainga ففليفرحوا kebirenga inyagali بذلك keya Allah fasangon tau ada hinnai هو na nyagali ti Allah fasangon taunda hinnainga Khairun kenyam fasangonda mimma dinan ta honsuya yajma'una. igo ken kapameya islami na nyagali islama ko fasangon tauni maniya ken qur'ana ya hinne ne qur'ana ya fasangon tauni islama ko ne nyagali islama ko ado qur'ana kan nyagali ti kenga na nyagali ti qur'ana do islama ko kinnam fasangon ta taga honda angara ho kuma me dunadi kebirenga gilli yere abugu yere a ho gan islam ko nyugoy na nyagali tay ho gan islam ko nyugoy na nyagali tay ho gan qur'ana ya na nyagali tay na nyagali ti hi qorunga na nyagali ti hi surunga na nyagali ti kota qorunga islam ko ngurgiyen sabu dangani islam ko ndiye mayen sabu dangani ken su kamando bakaira tamundo nyeru ke qaso jamanu nyugo ni salli qor ngene asa ngani badri ko tanyen irari ga mani yake aya donc islam ma ngara demande qore hana be kita kahira ngara ndakasi qore hana be kita qurayen kama labondo labo anya ken ko tanye na uta ko tanga na wara daru me qalle ke ya islam ni ngonya galin tay ari yake in ho gon islam ma on dema ko tay ho gan islam on khairi kita kotai ho gan islam on nyamba kotai na nyanyagali kotai donc anda nya mun sabura islam ko awri gene kiyai serebe garanya an ngene kiya sabura ora khara qisandi chrétien yugondo ay wanne ki hamni e islamin qissa kite kuti en qibarende Harun al-Rashid kiyende sine so ken ko tanga ne ken yana sallenga parce que digame ani aw bibbi sorum pakaren kamma wo sorum bonon din tay waqidi yu gara hujan siginda kamma ara khairin sunya waqidu ida akiyende sine su awa iraq jamanen di nyanya na sallenga akota parce que qur'ana hujan go sigi kahirin kamma ken ko tanga iga yi sorum bonin ti digame be o ken sunna nyagalti qur'ana ya na nyagalti qur'ana ya kem nyugo yani timmandi kota ona jaman ka huma me karangun jopa kota ona jaman ka huma me karangun wara kota ona jaman ka huma me man sabuda qur'ana hinyu wal lengiya kunga diganda mani wa akabana mani wa nyana hibbe unde mani wa nyana hibre serebe ga ko nyagalin ti Allah farali ko tanga dunadi nan saw mani kama ngin karangen timmandini qur'ana dur sanu bakal lengi o qur'ana jopana lengi mani na digandi qur'ana to nga wadi ani wa bi rahmatihi qur'an من نسين قانيا الله فارين قهين كمده وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين كبرنا كين وبرحمتك فزرني آية فزرني ننتي قانيا قلتي الله فارينها فيكمي قانيا قلتي قرآن يا قرآن رنتني قالين الله فارين بالله تفسير قوم قال كرحمة يا قرآن يا الله يمرا سبتين دي ننتي الله فارين يميان هنينا هو الرحمة المهداة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الله فارين يعني هني بي أغراني الله غرا هني بي كدونا ناكين تكهونوا ومان كي ما كانت هني الله فاري الله داكرتي هني كبرنا وبرحمته كان يغلط الإسلام الله هني كان يغلط الله فارين قاي Allah farin pinsu anna nyagalite aya mariyen su akabayen su Allah farin pinsu asara ko talla dabaka kindi wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma ub'ath wa yawma amut wa yawma ub'ath hayyan donc seren pinni bito sikay an sara kota an kara kota ara ngundi kota donc na nyagalti Allah farin pinsu ya asara ko talla dabaka kindi gondi
way ko musurun dangi Allah ri manam bugundo da isetike ya Allah din kisindin sara kota nin kisindin kara kota ngundi kota kana kisingin kama donc serem pindi kusike Qur'an ya rahmatunga tafsir gum ma Allah yimmed Allah farinya rahmatunga wannan Qur'ana famu na famu hi wono tuanu hilinta me so kan kendi matanga na ya ta'sib hasan de kante wa ta'annut ado khannun qotaw ke bal hi ni wono tuanu hilinta bana me so kendi fi seben aya kita himbi gara was sabatin dini ken aya yo mo nyimene wa aya sugo qur'ana di ken suwa ko ini serna nyagalti Allah faring aya sugo qur'an di nan dango ken aya mundunu ken nga ko ini nan di ken kamanen samundinge ni serebe godni serebe gana aya kita himbe ga wo akoy ni nan ta o gemme sere nyagalti Allah faring liyenga ken ko ni mi akoy ni ken kamanen samundinge ni qur'ana bangen su angaran kitan sa ko aya wa ayayi ken aya wa ko ina ngatan nan nyagalti Allah farenga diga tan nan nyagalti Allah farenga seren ko tan sikiyai ari ko ta kiran tabakadi to anu hilinda me so bani kudi himbe ga tiwanya na Allah faren don dawunda kanu yan sawura fa marhaban bih ananya himbe ga tan tige famu yendi ana to kono ngabba mari ma habari mani sawura angaranya atokono e mani sawura angamanya mangaranya la amakino bismillah qul ya rasulullah yankin nati dangani karim kibari himbe anzalallah Allah garakin yankani an kun dangani gilli warjaga ya Allah gara warjaga be tagaga da karim kibari di makanko faja'altum haraman an kun baiki aga da haramin ya minhu Allah warjaga nga wa halalan halalin ya sa'iban do bahiran do jiban do kummenu qul ya rasulullah ngin nanti dangani Allah yalli Allah yani wa aga dungan kunda na halalin paramu di na haramen digandi Allah na kinyawa la Allah ta kinyana awaram an gunna garinya kutuno na saw Allah nanti allati wa ma dhannu alladhina geti koni yemmun qagi kenga yaftaruna alkadhiba man yemmun gikenga go garen kutuno na saw Allah yawm alqiyamati la gikenti magade awi simana kembi do bureya akin hubrede inna Allah Allah ta'ala ذو فضل akin fasangon tagun tunganga على الناس wasirun kamma ولكن أكثرهم basirun pogabenga لا يشكرون inta Allah neman kufana بسم الله وما تكون يا رسول الله أنجن تنيانا في شأن أنغو هنشان سني وما تتلو أنت هو قرنا منهم قل كم بنشانيا من قرآن قل قرآن ينقنتسيا ولا تعملون أنكم مخاطبون قا يمتون أنت هو قلني من عملين قل سيا ما أقولتم غنيا شيدني عليكم أكمل إذ يعني الله فرس صلى الله عليه وسلم أنغو مغدي الله شهد عليك يمتون أنغو مغدي أوراني مندي الله شهد عليك يعني كم أنغو مغدي أتو نندي الله يغي وانا أوانتانجني كن مقام المراقبة كم غندك فامو أنغو كان الله nanti ngaw mogo
alla ya gewinga ayingi dengi ngo mo sisa ko mi gande ke fam be su saunte ngay de nganga na famu na minadi on ngana saba on kan alla mo sir mo wodi kada maqamul muraqaba alla ko mun gonu kungo kundu bismillah إذ برم تفيضون آغا وجني قل ولدي قراتون أنت الله مطلعون عليكم أنغا وان تقرنا هو دي أتون أنت الله ياغا وان دي أيين دينغا بسم الله وما يعظم أنا تهن سنتا من رنكاغنو بكا أنك ممغني جل زربان اللي نري أغا منين ديوا ما أغا كمون ديوا ما هم بيغا اللغو زرنا ولا أكبر ما هم بيغان أو هم بيغان قرى زرنا ما سوى صحن دي مبينين كم بانغانتين أنك ينقطو قل اللغو مغو أسان دي وننقصو ألا نعم تونيني إن أولياء الله تعالى ولننا كانوا يمنيا الله ولنم مغني الله ولنم منيا إيغا وسنون لاغرا الذين كوني هم بينو كانوا ينتي كما لاغرا سنونتي كما لاغرا كانوا كوتا نيدي سنو كوتا نيدي أكاي غرا هورو توكو أنبي نمو هي ولنو هي أنبي نمو هي قفارو هي nanti kanu yenta kun kama lagara kota sunenti kama an binyu muka hede ke faru he ke biya siren ka bana kun tunde ya kunni koy alladheena adkunni yamunyi iga tongonni adu kunni mugana yattaquna igo kan allai hakada lahumul bushra al iman wa taqwa kini wanya nan ko me ganda kanu allai bana nyimi at taqwa ras kulli shay Allah kan ngeni hinsu yon kolang khairin su yani khairin su sabase manga akramakum inda Allah atqakum ko me be ga kan Allah inan qotanga ayan qora Allah magana qotanga awtun dige nan Allah kan ngeni honsu ya o sutina o suga ton islamin ya mu'mina num bugo islamin ndi nan qoto islama wa kebira mu'mina num khaduru be naga himbe Allah kan nda qoro donc wala ngo kitinati kini ngo serebe ganda wala ngo makaman kita Allah tikanu yentan kam maduna illagara sunun tan kam lagara be lagara ko tenni de bo Allah hay gari garanti ki na ko enandi illagara garanti ten mi Allah gara ho ko ni en tant ko biterde wala wallahu munduni na qatana nyuratna kita عليك بالإيمان والتقوى كيما قام قال لنا الله غرا تونغوندي أنن كانوا الله غوندوندي بانغايندي أو نينا ولينا ولا هو كويني أو منديني أما أنا بني ما غوندو كيف راو كين غودي مندين دينغتنا كين كوينيا أقال لي سريبلي نيا ولينا أكلم باي تونغوندي أنن كانوا الله أو نينا أني يوغيوا أني يغريوا لهم البشرى ati nyagali yengo idangani في الحياة idangarin ta unni الدنيا kinde pengani dunadi nyagali yengida Allah fare mutini hakim wa sahandini birru'ya salihah yaraha ar-rajulu aw turala ana wurun ku sire wari himbe ga wa ko ni nanti tunwa Allah da khairin ni kida wal mayurala sire surunga walla dangani na kada nanti okuda ke waranda ke ni nyagali khore ni kinga ko ni nanti Allah da khair khore nyanda kin abu shirani go dunadi bismillah wa fil akhirati la gara khadi an gamu ni nyagali nga dangani nyagali nga ay Allah wal nun qad la gara baraje arjanna khairi bismillah لا تبديل بهاكي الله سبحانه وتعالى أنت هو كنا هوني هو سكنا ولا غلا قرآن أولياء الله هرونا فاعل بمعنى
maf'ul arwana maf'ul ngabi mana fa'il alla yimega besi komu beya makomu be ga besi alla ni hinsu nya alla jatin sabura alla kana besi idaron taqu ibesi alla khidmandinga bi kulliyatihim wa juz'iyatihim i honsu imsqal zarati rasulu alla khidmandilla kay alla kana besi idaron taqu koro ke logol aridu sukini alla qati iwadar kinyani alla seheduna da kun alla farenga da ko mo be fi hadisi al-qudsi ya dunya man khadamani fa akhdimi adiduna serebe gandi gollen gemundinki alla khidimande ngi alla bati khalasinte ni dunanda ngajibi na nyamari anna ken kamanan khidima allunganda wo amallunganda wo on ken kallengana allunganda wo amallunganda wo ngandur kem gunnada an sendade wa man khadamak fastakhrimihi nga angen duna serebe gandati inanke nya khidimana ke birenga tanna ken koni kamanya harenya kenya golli ngani nyekita kon ni kallenga muri duna hina ngatla abadan ango kontono nan tampi nan ngatu nan kaso na to kanya ko tinga digana amma mundu hon su da duna da abada Allah khitabu ni kata duna serebe ga ni Allah khidima ke birenga duna na ken kamanya khidima nga serebe ga di ke golli ni duna khidima na ke bina duna na ken kamanya golli ngana duna re membe tampindeo andal ghiana andi sagon kitana nga serebe gari du sukini Allah nanya Allah walinga ame la ghiandeo ke malik amana ngene Allah wala ngurin ke anda du sukin Allah kabesi andarondenga awdini serebe ganda tunte mundu katike sibri bane iko tunte mundu kata kama nga sogonye bane imenda tunte mundu katike sogonye bane iwo tunte mundu nu iwo tuntuna kama nga ko bane ko nyen nanki tumbili bugo medi serebe ndari ke Allah anga watrena ikenaranga iga wurunu ke sureni Allah kani Allah batiye kengini wola gon saharenga fardo nya halle na tinte mundu Allah ya tibati ya khalasintenga anganda honnenya Allah wan huka benyana anganda honnenya abarji gabe kinanga Allah garu ma anganya Allah walinga ara kita mo on kono dangani ayandi anti Allah kanne na'am siren ko ni himbe wo kanna Allah dinan tanga ngatu kabari ila Allah faren tirnde sahabanu tiyali wolin tag manjeni mani ati wolin tag manje an ganda serebe waribane an simmin Allah na Allah hinko ken kamani wolin Allah faren wolda di wolin tag manjeni maniya Allah fare Allah gara kube nuko Allah faren ti da serubenu an gandi waribane an Allah hinko na an simmin Allah an Allah hinko no tigen kamani wolin manna ken sabu basa allan tuwa gun noro be gawi sondo mundi kenyam bange isilanga alla wose henyu go konni qur'ana di ken gundo nyani kenga alla woti ni ike komo siru i tagumanche sujudu tagumanche be sujudun tagumanche bange iya galla kunga aw bugar asam akende alla walnun nyani alla gabbe si himbe nu kandandenga i men kahana be siti komo ganka gon su haqqenga alla dangani yo komo killi katay naam alla wali nyene serebe go tinto en mununu kata alla yiti faridanu suihina kem palle awqatin su ason domen tunintengo alla tuagun alla kallanka gon tuagun norondi an aganda hayndi alla lani yen dalle ayaga na kinye aganda mugi alla ayanu ana kenya muko anda sehe at sehenati alla tigandenye aganda nyogo no alla batiyenye di aduro qoto yenyana himbe ga watin do ni kata Allah ta'ala alla wali daiman an takutini baka alla hin konninga asondo men nyaagenta alla tanai alla wali num ma angutuni kay ko me gandanya ke mo di
Allah ya nyana an be sana tintenda an be sana latenga an de mandana tintenda holaten suya na'am maliku ti al-ash'ari ati ibn malik ati kotai onyi Allah faren jondi o ganyino Allah faren di kanneto komungo Allah magade albinyum he shahidun puruhe ngalla gara kota igo place be Allah maga albinyum mun da shahidun purunga me natana ha dukenni kama ko de albinyum mun kallendo shahidun purun kalle ken ko ni gani himbe qur'an da ken ko na wala ngala no ko gabe ngasiru ngono ngono albinyum me he shahidun puruhe ngalla gara kota place be ga wimaga albinyum mun da shahidun purunga natana harin kana ke me kita agara ke sew ko ne ati honi jamam tatenga badiyan kenyeni agri magorni tusi Allah faren jondi ari kitum billi sere ati Allah fare aywa ma ke digame to kundu de kunni kansere ndambuya ibn maliki ati ke tirinde ganya ngira Allah faren nya Allah ken krosi ndani anyagali yani tirne ke lumada ati kun komu Allah ko munyedi inta baka dibiwani sumpuro katinti do menaga igora bugu me na ken soni ken samura dunam pinti do menaga igora ken dunam bi yasrondi jago makentana kenti do menaga ngangi walli iwo me kunu iwo me kanunu alla jatin sabura Allah subhanahu wa ta'ala awoku komu yagalla kunyana noro duro lagara kota nga awo mimbarin dabarini da lu'ulu mimbari tunko hinanten jondi jamango kanna lagara kota kunta kanna Allah yimiti kanu yenti kama jaman butungo kutini ibuten ta kutini no azim Umar wa kun ibn Khattab radiyallahu anhu Allah sallallahu alaihi ati umaruti Allah farenti Allah komunyo wono ande nyummu he shahidun puru he nga ande nyummu do shahidun purungo in darajan natana lagara kota iga ido Allah nanga mogobe ti Allah fare ango kun konno dawa ati na'am ati serwani ramme kanu Allah jatin sabura sumpuntiro menaga na gurempintiro menaga iga kinni meya Allah farande wallahi lagara kota iya gallaqe noro duru wallahi won noro kama lagara kota intakkan nasrun kanu inta sunu no surunga nasuno ti Allah farande ki aya khara ti Allah ti kam awa ike walinu kanu yenti kama lagara inta sunu lagara kida ati Allah sallallahu alaihi wasallam Allah farenti Allah ti ba kuna hadis qudsi nyi Allah farenti Allah ti ike walinu ikomundi kunya ni serubenu iwo ikonni ti ike konnenga iwi ke hana konni ti konnenga angana simmi keton ongo simenia angana simme kunga ongo simene ikai angani ke toronko angi toronko ni angani kunga toronko angi ke toronko ni kunga ni serebenu ya wati kunni ike walunga Yusuf wanda ku halisu tuni jate siza halisu tumiani nagato wadi kungo hadisen pin kempanga Allah faringa nati Allah ti wakini hadisen kempanga inati ken al-qudsi wal ma'ar-rabbani Allah faringa nati Allah ti anta qur'ana di nati kenda hadisi Allah ganke wal ma hadise senne kinni bani tagmanju won koni wolin tagmanche tagmanju hilli konadi serun yu gonani Allah faringanti kunu sunkunti do menaga katinti do menaga nabulen pinti do menaga ngai iwo kapami Allah jatin sabura ne me kanu Allah jatin sabura donc sikanda di karalle mo ke mogodi ke ngure sama tane ganati ike karalle man suka manteni woli nyi ada garen kutoa ki hadise wo shedi ne ada man dama gare kuto bas akra le mu ke juku sabatin tengidi
inta baka debe inta baka qabilai mare magun tiro menaga sumpun tiro menaga iwo terene iwo me mundunu iwo kapame iwo me kanunu alla jatin sabura iwo me kunu alla jatin sabura o mata anta serere nga sikandare so dana khallimo kunu alla farenti kenni wala gun tagmancenga ahilandi hadise lagari ati alla farenti allati ike walinun yani himbenu iga hinkonni tige hinkonnega ike wo hinkonni tige i hinkonnega ongo sikandadi so tiana kharlemu iqramonu kallemu ngana meni noko noko iga wi kharamonu hinkonni alla hinkonni ngono iga na meni noko noko iga na alla hinkono wi kharamonu hinkonni no inni kinga koyne ga iqramonu ko hanen alla walluye alla farin yanti de anta newde sere su ranta konni do allah hin konni mbate na sere beti allah dungi awre bagana hay anta sor allah dungi nya hillo konni do allah hin konni mbate igana me no qosu allah hin konni ngabeni me oti allah hin konnu allah hin konni keni la ilaha illallah yai to anu hilinda me ko tanakedi igara ilaha illallah koni iwo qasida no benu konni iqramunu qawari nganadi imana qibunu nganadi allah sharia nya ka konni nganadi inda ko noko zikri ngo konni inda zikri ngo noko awo konni iya nga sagi qaram woni noko igari wari bane ina allah hin konni nyana kite kini ngo ko mona nya ke nga ni ngo allah ya hinko iganda ta ko wuce bene ina allah hin konni nyana ini walla killeti ke allah hin konni yayi ko la ke ngari kanega Allah wolungo ni kena wari kane sere mati katoga ngana de sere suntano himbe gara aga ko sere nanti anganda ko wari to ko ngana sere soma kida nga Allah wolungo ni kenya wari kane patanga ni ke wolungo de anna Allah hinya ko ni ebrenga kini waso kore aro nyagali kore songo tana karle munda aqurati alla tindo farentinga nanti wali nunyeni aqurati alla tindo farentinga nanti iqram wono kan alla wal nuye lakin khair khorea ay o kana mani ita kuma jeni onda kanu inda kan onda sunu inda sunu lakin khair khorea Allah la selwe gum dikinga ama hotoko Allah walenu i menu nyanitu i menu nyanitu mati wal ma'allaka na lamuru awa ina himbe tuinitiya aywa ma annaka mun ya awaye agara wa himbe nu tuindiya masrungari tu wakati kebe naam anaya hujayi kama serebe nya halleni tu kem palle andi sori on yana kahiringa de serebe ganda latiya aywa an baka Allah hinendi de الله قال الشيخ أبو العباس وتني ولين تواغو ينقطو ان الله ولين تو انقطو دين الله تواغو بس الله توينتمو حقران تنسو مغاتي تيماينغا ادي جوكو حرام بارونغا اري مانغو حرام بارونغا nga komeni men komento Kenya koteni
komena imento no kamo bala ngoti ni ngamini aw minni ngoyigene aw yigene selanga iwosura magana anti awa sharia kitunye ka isondo men koni sukulantengo ti anwar ti hatagi en noronga he سرمتي ولا حصرا والمحكرا في عهد دون عهد ولا في ناحية دون ناحية لا نانتي كوبا ناني ولينا والما كوبا ناني يعني أي سرما كنكو تاغ منجو بيغا كو أغاندا سبدا سرسو كما أمون يعني هم بيغا مغانكو تيلي منانكاونا أرو إتقاد السرنغا ألان كان يامري إنيا حتى ينتغنو نانجمود الشريعة مغونا kinya to woni ti Allah wali me koni kinga ya sawla imam shafi wotini adu abu hanifa ti Allah la lillahi mun ngamanya woli ngati woli nda Allah ma me woro maniya fil alimi li amili bi ilmihi to anabe go gollini ti to akon me kenni soro mani me kenni koro koy o ganda futura nan digata nan digarini arni wore kyakamma الذين آمنوا وكانوا يتقون التقوى هو الرأس مال المسلم الله كان من الإسلام نابري ينقلنا سغندي نابري ينقلنا من دبانا مغبي أيوا كتاقل دبانا كمغدي سلام أنقهنا نابري ينقلنا الله كان أكرمكم عند الله أتقاكم هم بيوكنا الله يدينا تانغا سكان تادي Allah wa darno dinan tanga Allah daron dawo ko mi hakko kenga ba tempo kenga ba Ibrahim min ko tan kun ho tukuna ne ya ayi adi kun ho ne adi yan sabuni andi awa nyagali ngi da dunadi adul lakhradi aduna qalle iti Allah fare an go so wallo kudi a walla garan gullin yana gulle siri Allah jatin saburan kasurun ati gana de yalli kon hobno ni wa ati ajulu bushral mu'mini ati ken mu'mina nyagali tayni Allah gati gulle siri nyangana nyagali be wanda de ken ta hobno ndi ya sawra akono ndi Allah ganda ko me kanu awa jibrilu gangundi ni awo jibrilu gangunu awo tiningewo hulani munda akanu malika jibrilu ken kamanan kanunu ken balle malika ke gangundi ni kamundi nande Allah tiwo hulani munda qarakanu kamundu gonu suwa kanunu ken balle ani iwo ligande ngalla akamandangani munyen kamma muhaqqiqun ni gonunti komi gandi du suglata Allah ta'ala azza wa jalla akamanen sonde men norono aw hakkan noronga sondome karangen noro yawo gujini baka sonomene na laka mananya galakenga kimu nyana sabu allan kannen do magayan kayim batengo walli akamanen kama ken sabura beswa kanunu beswo gillina sigida bate beswo gujina kama yo tinga kembe hay kempa nyagali tayni nanti alla dunga da alla wa munda wakeda kemme nga alla na karamanum bangandi akitendi ken suni ken nyagali tayayi ahadu mo jarneti newiya alla komesire kendi jonko hoho ya angani ni alla o kinya ga Allah taala o kitin kinga na kin jara tawyidi kaza ala kulli hal keswadi nga alla na komegge mundi ikhidi mandenga kinya koto kesu ko mandenga kaza ala kulli hal aw kemo yadi ari manguto yere kemo gadi Allah faranda ko ra serebe ganda ku komu koni kebira Allah ti ira ken kamanen tuindi ti gajenga ira Allah ko musru Allah de hiko koro koni
liman ka iminu wani mu'mina nga igo kanna Allah kebire iqaninia inta qonni inta batine kamani bismillah لا تبديل ti haragundanta لكلمات الله Allah kelimanu nadi agara kebiye ko awwali nun kibarendi ado kentana di haragu mo kontai andi mo nyimmu he qifaru he nka kanuyenta jotenta nyagali yengi dangani bismillah ذلك ati ke ho koninte هو ke tigi tigi الفوز kiani taqin al-azim العظيم. ken qorengani kebre Allah gara taqibi qorondi kemina komenta sidi kel logono de Allah gara taqibi qorondi nay kome be ku ma wotini ira taqibi kine aqoreni kebire nga anna ken to kenyo kedi anna ken kome qorondi anna qanu anna daro parce que en passanga c'est so kanna Allah idina ndanga akma nan passanga bismillah ولا يؤذن Wow.
بسم الله ولا يحزنك قولهم لا يحزنك قولهم يا رسول الله إسهن ما أنصنون لي وتقولنا أن بدي فاري أن بدي أن بنيمي أني تورنتيني أني كورتنداني أي كنا ما أنصنون لي إن العزة أنا تو درون تاعونا لله على السمبي أنا الله يا دعني جميعاً. وسوسو الله تعالى السميع أيان سين سم كاننا العليم يعني كل سو تاننا الله سهون تهرقني agar nyina be kini woli nunga ibbatanunga ande be nyumunga kifarunga Allah farinne nen kam qur'ana de kenta hilene bismillah ألا naam tongnyane إن لله Allah do honsu Allah dangani السماوات kinga kambadun yeredi وما ado honsu في الأرض kinga ngunendi aswa komi amra hota ka ho وما يتبع الذين yemunda ho batunu يدعون yokum batunu من دون illa الله Allah tanai شركاء maganta وما نافية بسم الله شركاء أيوا إتكوني أوا كبلم الله دعني إن يتبعون التي انت هو بطن كني الظن ما غندا إيجي كنيا كبلم انت الله أنكورن تكندا وإن تي هم كمانو يعني أني كانيون لوندي لا بوري هتي كماني جانغو أنا كانيون لوندي وإنهم أتي أو بورين دي أتي بوري بطن من هوسيا ما غندي وغارين كتنو هو الذي الله يعني كمانينغا جعل الليل natija ni mani Allah ni tagandana nga kibira hontanya na kamane himbe gati tagandane akenya na wuro nyangu lakum anku adamare mu dangani لتسكنوا ko sabura aga nyagara sigi awa wuronni والنهار ara kiyen kakini agai مبصرا aga ho walli kendi إن الآيات kibirenga aya kabewo في ذلك aywa ku komponundi لقوم Allah ba na gonda ala ni seru maga ngoba يسمعون mu kuna famu na mbuna famu ti wuronni ti anna nyagara sigi kiyeni yo anyme yaga hoy saw anga no wara mun yana ira wuronni anna nyagara sigi kiyeni anyme yaga hoy kenan yaga hoy anga mun yana donc kiyeni ma taw kunu ngade kore kini nema kore ngi yande wuron anda golle nganda sorno wati be wuron palle se ganda ho wara kunta kantare na heringi na kore ngun ngata golli nay andane wode kibrenga se ngata himbera gabeni hari se ga wanda wuron di an se ke to kono ba se ke ngati musaka nye ken nan yaga go hoy bane kibrenga mata ko ngade ken diga ngure manye an yaga hoy an yaga go mata ko ngade hoy go nyakendi ma ta ko ngana an kitin ran tankama parce que an yaga go hoy go nya ni ken ni hunya wakati nga won ya gara sigi wakati nga bismillah qalu yahudu arun nasara arhiminu gatim malikan allah rin garuma itimani اتخذ الله ولدا lemme allah yimera lemme tigiti ikuna kanya سبحانه goti an kundi lemme ndama allah yimmiti lemme ngima bismillah allah ti senna on idangani bakallem bi maga هو allah taala غني akaren tengo baka hon sumaga baka be sumaga lemme ni hatagi ni allah wala hini maniya hatagi nta ungen lemme ngam wala hini awla hini maniya bismillah له ما honsu wa allah dangani kengo السماوات kamunundi وما ado في honsu kengo الأرض ngunendi amaraho atagaho akome إن من سلطان amanya gilli dalle suya Andakum kenga wa ankunindi bihadha tike diga mede ti allah yimmetire mengono ken dalle namina أتقولون ما yalla an kunna hunya kunni على na الله sawallai لا aga tage betu تعلمون قل ya rasulullah gennati إن الذين yemmubenu يفترون kunga garen الكذب kutunu على الله na sawallahu ta'ala لا يفلحون kun kamanun tawula lingin taun abada متاع maganda awa dagame tugunane Dunya. dunadi iwum pakken koni iro kinyana isagondi nga duna kitayenda dagamenda lungunda sago kempiti allah wa munda ide
ثم ken مرجعهم balle ika wa isage dingranga إلينا ken mokata o kutunganga ثم ken نذيقهم balle ona hillaka banu gutemundi العذاب yanga ngatayenga ken الشديد koto kotengani بما kon sabu dangani kanu iganya igo ken يكفرون. kafiragunu واتل نبع نوح pira kebe agra makkan kul halanko quraishinu kafirinu benu ganino iganya hoburu be kamma alla farengari wajuti himbe yati alla ti kundunga ni borinun ko ni kontoyen ko ni jukuburun ko kebrenga awa ni alla faren butemura ande bunnyum qisanun ko ni angana sawoy yumatunun hoggabe tunu faren butengu murene serebe gati wuro alla kota be gandan kita ken killendi angana simennu huya alla faren yumato ya kebrenga an kallengo sahinan kamma seremba ti wuro alla hina magara kota nyugo kitadi on koni ken wuren tabaka allah pi manya seremba ti wodo allah hina ma kota nga kitadi kinyi ma wa ko hina kati kinni allah pi angana simin no hibane ke bidenga annawaji qisan koni men kinni qur'ana di bismillah واتل نبع نوح يا رسول الله أنجنا نوح قوارن قرا ما كافرين برينياني نوح قدي إسرون دعاني يا أنسرو إن كان كبر مقامي أندا نيجي وجه دلانتين ينقطو عليكم aga kamma وتذكيري anda nyinge wajunde nyankoto بآيات ti الله alla ayanunga kamma فتوكلت kebirenga ngirin pinun على kini الله allah taala فأجمعوا kebirenga kakahu أمركم aga na aga hindabari aga وشركاء daga borinin su ثم لا يكن kem أمركم palle kama aga hi dabarin tinya Ummatan. hi suturante Alaikum. awange kamma de karanya qurain kamma ثم اقضوا kem palle aga sun dunkare إلي katinga wala tanzurun har kama indugude alikana kan bangade ngara wuce be nyanga wajunu ngara wube kita kenya gande shinga kota ka kamma kibida ngo hoygo ko nagara ngile sega wa da borun da mpa ko ni mo bakara kunduma aka sun kahu bane naga bornun ka ga hillo wa kama haram mo ndinga de kama ga mo ndinga siko wa aka sulli dome nagato wa kama ga indugude karago karake da bare baserenga ne kanna hongure ke bane bane sango kanna wure ati biram pay aga ti mosu bismillah فإن توليتم aga nda halla koy wajun de ke فما ya سألتكم gennu ma ga nyaga musoyde إن أجري nge muso manya إلا mago على alla ya الله magandini وأمرت irin gennu ya أن mari أكون nanti من genya المسلمين l'islam nunga ka ko islam woni to qasimi nu hani hawe hillandinga akem pay gati alla ti genya islami bi islam ko ngani dina qasinga yani to qasinga batanan suda annabi min suda qifaran suda fakazzabu ya haygaran nuhu garan kutu فنجيناه wala nuhu kisindi ومن ora yemu ngakisindi معه kungo kapanu ya في الفلك awa rikisien sabullo manidi hure وجعلناهم wala nuhu do isru kunya خلائف yen sogadunga وأغرقنا wala الذين yemuntu nyinde jinni كذبوا kunga garan kutu bi بآياتنا ayatina to go ayanunga فانظر ya rasulullah ngen nampayndi كيف mogombe كان عاقبة bongondi المنذرين yemmu kula garungonya kenga de yani ke wuci qore wujine sine tankarga sena kuma nganya maniya ala kenyan de asabari amuni ila honsunye na kesu ko amande aywa ayan kiside kesu ko amande ayanya sogode nga duna sulla gari baka are nyugun sikadi sama ado hama ado yafisu والعاقبة للمتقين هلا غرو تيغاندي عندك تو مغمو اتقوا الله كنن يخلي بسم الله ثم عاتكم بل بعثنا رسلا ودا هاري غبقي من بعده ايوا انه هل إلى قومهم ودقيقتي سروا قوم ابراهيم قوم هود قوم صالح وجاءوهم isuri serunga بالبينات idalli bangantonga فما كانوا adi nga iserum maya liyuminu iga tintongondi بما fi honga iga كذبوا garangudu tigenga به min qablu من قبل. harulliyen kane yani harulliyen kane iga yi mogobe harulliyen mi bugu ke mogodi كذلك ati ke mogo yani نتبع ogo tunga ngo begendini على قلوب yadan المعتدين ton sondo mun kamma sere suga yada nan dagaran kara
alla ko mo khorundi alla wan sondo men begene kadhalika natba ala qulubil mu'tadin ko sirenga nari sire su gawo awa dagaran qaranadi golli dagaran qarante laga bogontan digame alla wan sondo men begene kin alla la dai kadhalika natba ala qulubil mu'tadin ho gal lagari gono angani ni abada kema dagaran qarari hada mushahidu haren sukiyendi and be nyimen sukiyendi alla ko misron sukiyendi ko ga dagaran qaradi digam burendo golli bure alla ti wa son men begene bismillah ثم عتيك هل بعدنا موسى اور النبي الله موسى قي وسدنگي هل كدري او ادي واخي وهارون كد فرعون برنا ادي جما برنا اودي قيت وين كبيا فرعون دي سرندي دندراوندي فرعون سرن يا قوما ان يسروا يا مجرمين كن جنو يمنا فلما برامبي جاءهم الحق تونغاري فرعون سرن بلو كو تونغا ايتي هذا كيتم منيا ما غندا كورتيني اكورتا ام بانغانتيني يعني الله فارق كني ديغان قسمي كاهرين سوراكو يعني من يمندا ام بوتمرا ما يسرون دا اند نيم دو خفارون ديغاميغا nga kahirun nga wala himbe kama kenya bonta honsiya keni sunya gunye keni korotenye keni komagele ma gunye keti allambi ina walla kenyo ke yadi alla ma ban siren ko yade bismillah qala musa ati musa wa atin ataquluna yalli an kunti tungunya dangani birakebe tungara gai nanti kenni korotenga an kunna kenya konni asiruna hada kenni korotenye korotenga ndai kada fulaha man atabihi wa abtala sihri sahra an kunti tungunya rati korote kenni korotenye tungunga ndai konni ginde korotenga ndiya konni a kada bononi nanum bonondi hom bonondi de ala korote mun koroten bonondi de kini kengure ni ke hiti koroteya mun saura wala yaflahu sahiruna korote gumun ta takke kitana o ko qara takke kitatikiya o ga katime ko tabe ora to ara khina korote gumun me qire tay ken ko tanga nan di ke hiti korote kini allah biye bismillah qalu iti musa dangani yalli alli oyawa litalfitana koda anno yilla baka mo kamma o do haban yikem mo kamma wa takuna an alkibriya kallen yani annawa kusabuda aywa kallan ka onnanya lakuma anda angira nyugo musa da o misra munyendi alli mendi kinya allam pihi wa ma nahnu annatu o kumanya aywa tungundani lakuma ando haruna dangani de ila kyaki dangani ya hankamanya gani hankanye allam bihe an panka munina anga munda anda ngira nya hankamanga ken sabura on ta sakaka obra kini idigam pilandinga korote pinga ndai khenu kendi kebirenga i hanga munina hanga munina kamo in serun kini ndi wora hanga munina ta ko ira hada mantiq غير سليم ارسل معي بني اسرائيل ekini ndi wodi kana sero hanka mudunu mutokoyre ngan serun kini ndawara kibita hanka mundane de bismillah falamma adi brambe wa qala fir'aun kibrenga fir'aunati itu kibrenga qaringa kulli ti sahir korotin to ana besuya aga musa hirini korotin to agundi falamma kendani daga talliti dalle wando dalleri ari gumangara anya sama kenga ari kitelu hakke ngure na bugundi no kun sukura iti korotengeni kebire ona jaman ka humami falamma birakeme jaa as-sahara jamanen koroten to anungari qala aywa musa ti idangani alquma kendani iti musa da hina imma an tulqa wa imma an nakuna nahnu al-mulqin ira mani brandi ira musa daroti ke diga mea an polona an kallen seri ma ono kallen seriya iran ke jukunta ko sabura kapa musa yi allah subhanahu wa ta'ala
ari hayti hinne ñaxenga aro mogo ñaxenga mila fir'auna sere sagarante rini musa gajangen xanne maxa lawlal inayatu rabbaniya alla kappen palle kenta musa gemme kundu orri ona meñi birañedi higo toko himbe xallenga kebira ken pakatin sehe ken kamanu maxa be so kentu ken sehe hitike aywa xam mogoni an ken polona haywa mona haya yara ke juku be na Allah ko mosren sukuta de ken sabura Allah subhanahu wa ta'ala akare hayti mogo nyaake ni ken wore seni hakare to jukundi kappa Allah ko mosrunga angana am pagara to jukundi kappa Allah ko mosrunga angabadi Allah subhanahu wa ta'ala awam payni ti hinne nyaake Allah gana ko mi hayti hinne nyaake har banda bonama wangara jukum bono ni Allah ko mosrunga kebirenga an kawanan so bonno iblis hay mana hajum bonde ari du khorondi Allah ko muslenda ni du hasay yana hajum bonde debale ko mu kwani ta allo on taun takina Allah jangwana toro andron taun takina jangwana na as ko mo dare aho qore angana darona khorondi anabuga numa aho dare aho kanundi anganda koni na logo anda himbi anga wali arno samusro kembalo kumar husren kana magade al inaya rabbaniya ila musa daro Allah qari darum taun sagaya ken no qubane di yille na islami imar ken kana imar tiken ngam bismillah فلما ألقوا ما موسى تيدغن أنكن هون سري أنتم ملقون أنكن غني كن سرين دانويا براكبه إيغا سرين دي كاتشوندي دوكونونغا قال موسى تي ما همبيدي أنكن غالي تيكينغا السحر كبرينغا كينيني كروتينغا دي إن الله تعالى سيبتلو ما قال كم بنودي أنكم قال لك أنا إنك قال لهم بتكرتي إن الله تعالى لا يصلح أنت بنودي لا نقول لهم سرون دي الله وانيانا كوني موسو قالاندا غانتار نسرود هبرن نيتا أنا يا مغامو بسم الله ويحق الله تعالى وتنون سبتين دينا بانغاني بكلماته تينينا نونغا ولو كره هالكين المجرمون غوال هيل أوا أجنبي يوم دا كين ونيانا دا نينا بيجا وما كين كوني دوك بنندانا نيجي ترى غينيانا ني كرتا كارتينيانا هون سونيا ما الله نتقرأتين دي أغرا وقتي بيكو كين دا كين وقتي بيكو مو كينيانا كيبرين أوهانا كين بقاتي كين بالله ko kata me kapa me kamo tan sege wujunu sere na tire mago toko tanyere soro hilya alla watu irni yeko mo sere yakane maga ma bi toko na ngi dukutu ko tabede kinyaw kinya hina kem palle gili henjo pande wasu boni ni maga ga ay anda yana kunu anda korte bismillah فما آمن adi sere game matungundi Musa dangani maganda jama tugunani gilli aywa fir'auna sirunga على خوف kanne sabu dangani gilli fir'auna adi jamanga imagari ifidina وإن wala فرعون fir'auna yo kana fitina ngure anda liga dinam pindi ma iqosendi abureni ken kanne sabura ko gabe kanu sere dantanno fir'auna kurendi ho dantanno ay mi yaqe a hawatu le men yugono aywa anna burun kombe ba le men go kebe maga ado kellemu ado ayyon kula dabari ngo serebe maga kubane akara kwanto ngondi o ganda damirin sagandi kata musa min qawmihi musa siru hutuguna no antu ngondi len ho gabuhe ken kawnyana bani israila himbe nuga kisi fir'auna kallenga musa mellemu benugo kundi aha basa waqatinga yaringa watu ko nganda sareti go lemmen kala mundundanu nyana no kemmo ko sonte nyana mo su kanne ma ya garun kany heren sunyana alla ganda himbe suduri kendire me kengo kisini
ida here nyugonya iganda sare bane iwa kin qabutin ke nyugoya fir'auna yimme qablanka ya gare nyugoy wa taqin dalla kamun gada sine wo medi ke wutu lemme ganta himbe ma gay watu lillahi ngawai watu hinna na gani watu wore lendu ben kine kimun yana kuhay nan kuhay awasu turni bo kunyan qoro qubutin do menaga musa kata ko da fir'auna kurtendanunga kumbugu qurayndi kurtendanunga ti idungi o khana dugi igo yagarun kasube no ma kunyana tu nanti min bani israel bala serunga simana e khoro qubutin kan de qubutin le munyani ke kotanga i bugu qurayndi nan sigi o khana ka kurtendanunga o sutto ngondi ti musa من قومه أو ينابه لسيا على كل حال كيه هو قبه بسم الله وإن فرعون أجعلنا تفرعون أن يدون در قوريا مصر ونيني أن تفرعون دغران قريم مني دي على دغران قرم ما وتني إن الله ما دكنا كم بعد كاهرين وحوسنا غني الله إسرائيل أنا كم كوني أرو نمرود بسم الله وقال موسى عدي موسى يا قوم إن كنتم أغندني أغتمني الله تعالى باني فتوكلوا كبرين قرأين بسنه الله تعالى مغني أغندني مسلمين دوكنا يا فقالوا موسى سرندي ودين بسني الله غندي الله نو كمانا او كما ما غونيا جربيا سرندغني الظالمين كن كافر اوري يعني كي دواو يغوي كنتا غبا دواو دي ما غونيا جربيا كاهريندا كن وري من ما كاتان دويا inda katoya awnyani yagala yana tun kama kebirenga ken katay ya hagari jarabi igama katangana islamia sigon katiya la ken wona sabu yi watu nan diwo garen kam makendi onda menyi no kosu one qelebu ken wona sabu yi kandene bismillah ونجنا alla anno kisini tam pinenga gille qonnga al kafirin kun woni fusringa luya وأوحينا أو فارنا إلى كتب موسى وأخيه أدي أخي هاروني أن تبوأ وجدني أنكم باللين تكتندي لقومكما أغسرون دعني مصر جمانندي وكمبيا واجعلوا بيوتكم قراغا كمبنيا قبلة سلي دينغرانغا وأقيموا أغان الصلاة سلينا مغنتمندي وبشر أن المؤمنين مؤمنين نغالين تديمندي ورني لا غرغ أرجنا ونو وقال موسى كما قدي واتي دانغي أقوتو نانقوتو فرعون غندانغري أنغو موسى باتي مغنيا بنا وانكالي أيوة كبرين الله تي موسى دا أني ميدان سيرو قصلي أغا كومبوندي كوساورا مغارا غجرا بكا غادي دان كما أسلام أغني بنا كمين مكة
مذل العزيز مؤز الذليل ملك الملوك ومولي النعم اللهم صل وسلم على نبي أتى بالهدى والكرم عليه تمادت إليه استندت بظاهر لجأت إلى معتصم اللهم صل وسلم على نبي أتى قال موسى ربنا وقال موسى ربنا وقال موسى قدينا بالله موسى دي يا وكما إنك أنك الله آتيت أنك فرعون نيمان فرعونكم وملأه أدي جمع بركة زينة سورة ما أنقبنا وأموالا أدو ناورين في قبنا الحياة ngarin tagundi الدنيا كن دبنغني ربنا يا وكما ليدلوا anda kinkiniya ku sabura Allah garu ina sanku عن سبيلك bakandi nan killinga ربنا ya o kama أتمس wal nyagar annam burun على kandi أموالهم ina burku kama وشدد na suburunga na suilla na yagidenga annan sitinni على isondo قلوبهم mun ka hana kama wala yu'minu imma katatungni يروا ma العذاب bira kebe inda yangan qate nyagaranga ali ali makin torantengani musa duana haruna wonti amin 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 arilanga bismillah قال wasagat la duwa allati musa dangani هل أجيبت دعوتكما aywa kebirenga dankana umma iraga hilli duwa jabide yani kengureni duwa nyangana do aminan konnana aslu duwa nyangana ni ina burun kena nya gidenga kebirenga i mentar ni tongonde kari fir'auna tongondi mo alla warna koni musa gara mundu mo be kinini imma tongondi minda wari ya nga wakati be kem pakati awona henewa la ne kem mo nga alla ti dangane wastaqima aga hillin telengude ugara mo be kagada harin na gundi aro kirindindi kato kem mo kamma makota be hokonde ki gawnyana بسم الله يا سيدي غاهل مغبتي يمون كلنا يعلمون كون تاتو دي ان كون يناتو توانا مغا سامونتين كلم باتو توانا سامونتين غالي دو توانا يا حلي ان غران تو غران نان توكي دو سامونتين بالي سامونتين باسانغا كما اكينيا دي بو كبر اتي دو جابي انقراشات نياري الاستقامه وعدم اتباع السبيل الذين لا يعلمون na aga hay mo be qatto kundunga kama to kido samdum palle kinni aga duwa wunja be sharti Musa rasul nabi Harun nabi mursal anu nyimmen nene qifaru nyene Musa kalimullah arose entaka paken to godi akesu ko mande alla la sharti nyado adwa wujabenga nan ka hokesu ko mande tan nagate sine wido menaga ara duwa nya kira amina nya alla tira jabi me tan nagate sine wazim iwe ngandi sirenga duwa sunyana na duwa no shartin ko tukunga na surayati alla wa jabini o kebre nganyime alla ko ni wa jabini nga alla mi jabini wakati kanda de ami jabini mo kanda talib nunti araw nyana ngara himbe yimme mundu cek awakinanga kom kinya loda araw nyana ga iwaro no ando hoyu wona ga duwaw ke halle kinya kitana araw nyana ga anta kinanga duna yimere de la gara ngani nan kaneno kusiki ko nda bandene angana duwaw nyate shartino ona Musa hay ado Harun iga uyo kebe Allah maga Allah tana kida nda duwawun jabi tan nagate sinenya na to iga himbe lamur kemanya Musa alayhi salam fa awna kinya kempan ndo hon su ko montenye abara mo on dambe suri hon su nyana konto awa kebire nga na gamunde awa
luzunu nyalli baka Allah yi nanti Musa keta Allah wa langada mani sabura ara honsu nya hina fir'auna ka baranne man su kufana kebrenga ara mani mun Allah ma Allah na kinye agara kute khore benya Allah ne ma khore kan si agaranya Allah nya ga na kinne ma rigai fir'auna kamun na gati sinya da kenya bre au chamati mangarangiya ko tasu aro na leme nyigana nani aro Musa ma kongeme tanna ate ko tantara jo khadi kinga watina Allah ko dina Allah amma hamitu ho hoy makinga nya amma simme ho hoy makinga nya donc kinga sawra nema be Allah gara nya da amma kata kufana Musa tara Allah na nema kirigai nibe wa kinga na buno himbe an kota su ke gari sago be nya an Allah kata ne hina nanye nan tla gari kinna tongonde gari ora kinna me yar janari a ata sonde men siti amma tongonde gari agar himbe ya kita ile ke wase Musa Allah ko mo gori andra Allah ma mo sri donc Firaun ra turande be sagay ya sabara mundu Allah ma nema ke bosai wa anna sonde men siti amma hakata dungene gari adunwe na nya nimi sundunwe nga anya halena wari yani adundura on ko hango bakay kendi aganda karana to amma kata sehene aru don da wongo karaw ngabbe suna kannemu amantu billazi amanat bihi banu israil angi nyama to muhe kebrenga angara himbe wari alla gari kannadre kibra don da ko hamboy dundura ko hamboy akara haqiran zalilan mutawadi'an kida argen karamo yamu an sehe besna nim sakannemu na konto kannemu na lo konta kannemu agati himbe ni garenga de ay medi to ngene kibra na karike mo godi kibra ngana ge hay Musa na Fir'auna langa nan di arna kari kahiriya Musa ni Allah digan kinyanda nanye Allah la Musa tu india nan taut ana kundo anda baka kundo ani kutemura anda go kundo kibrenga una hindangi di kundo tabane ke wure he nan dawodi ona duwa unya nan di arna sirenyi go kari kahiriya ay kenta gemoda wa Musa gara himbe to Fir'auna kibare ni nambudo Allah baginga o kunta kemme to kahiru su kibare ni o damman ni arnin pakkel ligay arnin tambon tugadi kinna nyam pakenga andu tiongdana sonaga ama gemanda anna duwawi nan arna kari kahiriya kimma gema handa gemanda kenyi me wonyana sabu na duwawu jabi en kaba Allah sallam ati ana duwawu nya Allah wan duwawu jabi nani amma korte yon wona anga na korte ga kibira do korte ni meni duwawu jabi awa alile ni honyu anga korte duwawu jabi ngure bane ko ngena sabu na alile ni dade anga duwawu nya do duwawu ngure mani ndi Allah kri nimpinkine amanyo misali wurunte mo Allah da anga nan kenkri bon na hinwo kanda nimpinkina ngan saunde nganga nan Allah wa ya ga bondi mo ngene tilan kortange nga na mi son tawono se ga be nga Allah ndawa ma keda misali wurunte mo Allah ya zamana nganda Allah krin nan sakai kid Allah kara Allah nyaga wa antum mukhnuna bil ijaba an saunte mun nan di awjabi ni no shartu ni binu ko do jabe nga kena bankote nyugo do nyangana aro himbe do jabe mundu isu saunte na nyena taw jabe
ibrahim walla ma aro honsu ya aro nyana modi himbe me wangu kalle kane wakanyi manga baka serengori hinku hiloti Allah nyaginda anga nyini aga dum himbe nyana aga nya aga su sagonga kenya ngaba kimbalantan ta hillo ngala kullu hal anda lu ngare na himbe nya mo tanadi o se nga bondini o qortini bo kenta kaba ها نعم حاج من دا عند سر حله دونغا وانيا صلى مضر نعم اللهم اشدد وطأتك على مدر واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف لا نقول أخذا شديدا وعن بسنين يوسف السبع الشدادة فاستجاب الله دعاءه عليه السلام فأجابته سنين أخذوا فيها الجيفة والجلود والأعلام والجلود والجلد لحرف الذي أدواء ويصبر على النار داخل لغري داري كسرنا يوسف هذا استجلاما للرحمة لهم ليذهل شدة عليهم هذا عادة الله أغنتهم كو أنا براوا قطو ناندا قطو أنا هكذا ستيك تانغو ساغني أو كم أر الله نياغي دا يوسف سينو غنيري ها donc aya nya khairin sabunga isu yime hitu do kenya batte aya nya khairin sabunga misra da aro duna suda qoto yenye me aya khairin sabunga ke me be gade kita kana kenya nya sabu ya kana iga dunga higa be yaw abu sufyan ari madina ana ngani gabe ko ni me aya gilino hinje pendewnu alla faranti sabon da khari to kono ara ko qabla nunda aro yigani ndigani yakiniya kenda ni hina dahi umbono kenda ni makka mawase kota ngari anya tungu ni mesabunga mo hakaza ogo da kemba yayi ko ami langa la ara ago surro mo be ara alla nya kinyanya masas al hajj be kesuro arna kari kahiriya undaban أنه هو كان إن شاء الله البحر oko tunganda hangen dangi ببني إسرائيل israila remunga فاتبعهم فرعون watabe allah gara musa do unjabi ado haruna nabu ko yille sunda musiti ati musa do harun andin komunnan muruntere kabugu misra yaqubar kota adi kore kata yusuf ya tanyeri ado soro hilyani musa di bugu kota kamutumi wujunu فرعون كجمع قوري هايلو وامغانو كماغونا أنيا موكينا أغرا موغو نانتي بوغو يحنقي نانتي وباكا إيكي مران نوان دي أغري دي هاليا إيهاي جينغو كلين كجمع ودي هاليا إيكي موسى أكسين قمو هنغينغو كاني قننغو هالي إتنتو الله رواهي نكتاي
bismillah فأتبعهم فرعون fir'auna da musa di jaman batu وجنوده adi kurin yugo بغيا fisiri sabu dangani وعدوا aru yadan tawo sabu dangani حتى إذا mabira kebe أدركه الغرق tunye ngara fir'auna ligi قال fir'auna ti آمنت getungundi أنه aywa nanti hinjaninga لا إله tungu bati tunganda الذي maganta kamanembe آمنت بنو isalare إسرائيل munga tungundi bi tikenga وأنا nge من fir'auna المسلمين ken islamin yugoy asagadi nan sagadi nka addiga mige amma hosurala man sabra alana ألا ita dangani angen tungundi ni sisa وقد عصيت anda alla kuta قبل kukane وكنت anyi nan من kaso المفسدين bonondindana nga kewo nyana kamo an tungundi ni alla yi nanyi amma yanga ngata ngariya nga wari halama nyonkin ki qoron foranga kebirenga kempakadin to ngonon tarigene de kin ayak tamundi ayunu kabiyan ko angen fir'auna a ho ganda koy an woti nun dunge tay ato kundu bane ndunge tay ato kundu hillo an balla kabudang ke modi tanji ke sinago me kay tamundi donc hujantano de ke takalle asigida ni men nyonki ni anyi men nyonki anda to anta bakari kem pakatin tongondi ken targene wa hilani musa harenago ama kireti kenga harenga go qorendi anga din tongondi ti alla ni bane anyi kini kan tongondi ti musa na harenga do harun nani kemma ka hay alla bani na won tari annaha ebida ku hilli sabura atongonde marige alla da kasenya ni anda koto awalla hidin kinni takabu kira tamundi alla la dan alla ti yo comment wulli ga nani nyonki maknya qoron foranga akalle kino batongun en targene ti alla bayina on bane qirenga mangana faren fara on kai amakin kai bismillah فاليوم adillengi ننجيك o wan kisindi ni koni ببدنك ando anna kamundi ampate ngo mbirandoro ken no gondi kemba ne de ampate ko no baka jindi ngando nyongi tabaka de لتكون kenyi me sabunye ni annanya آية ay wa wajun de Liman yem mundangani khalfaka. minu ga wan palle ina tunan de janni ko mini ango kala ikumay ke simana kebirenga angara himbe nya alla ganga on kiri alla awa alibuni mun toro alla harun toro ina kanu ameya ken sawura o am pure mbugudi an jibante basana ke kati blagara wari banu israel ti alla takalla ke ta kuni adiga jingure dungonu hana mara watla selanga igara saunde ngara jiwande hangena bugun nasiri akarade kebida ja allah allah ganda mai kalla han kaman ngana surun bakare ni ga iwosi kana kallen di fir'aun wata sirina jalla sallam ari fir'aun ari mara wasay munda maka ara kahitin kida sa antan kahiti gedi kome a koro i kaman nyugon kerinda na burendo asagonde kata makane adi kaman nyugon pisirin Allah ata wuce ma wasuri keda i me ya na bureni i me a kerini ara mani surida yalli ken kome aro manin kaba ira tirni gini ara kahiti nyilla na saha kahiti ke halle ike fir'auna wotini walid ibn mas'ab kome be gara kekko na muruti ikama nyugo maga ni kama nyugo neman pisirin Allah ike go himbe konni hange be haike debe geire na riga na tunyi ni kenjidi na ari do kiten na togo tunye no bakenga malikan da kai tika raya ga mure yani an gara kite be kutu
alla ma mani yan kenda honsu wun gaben kinanga sahan gaben kinanga sagon su kinanga kem man suru anga dangi ni min allah in allah la danga ayi me gana kite be kutu ana kenya nyananga himbe nu gati an wani menda tana kamun yire ni kama ara tabule nyuwa wara kunyi mendi e kamun su hede na yire ni kama na biya meni gati hangan wo kuri kora wo kuy man ashaddu minna ara hangenya wara kuma ni wutu ni qorne timbasenga se qoran danga hangenga بسم الله وإن كثيرا جعلنا تو جمان بوغابينغو جلي مكان كونغا لغافلون كوم مونغونتينغو عن بكو آياتنا ايانوا بسم الله ولقد بوأنا بني إسرائيل أبواتي وقود سالار منتاقني مبوأ صدق منتاقن غيري ورزقنا ولا الشام أدون مصر فرعون هلاك هله ولا دنجرا السكينية ننقون سقران دي دا ورزقناهم وداء ورجغا من اللي هو الطيبات سنونا فما اختلفوا سالار ممم سوري حتى جاءهم ما بلا العلم كبيت وغنغريا إن ربك رسول الله عنك من يقضي أو كيتني إلى بينهم من يوم غنديني سكين القيامة قدنا فيما قدي كانوا إيغانيا يختلفون فيه قوم فيه سوغن كني فإن كنت رسول الله أن غندني في شك أن سكدي مما gilli honga أنزلنا ogara kenyan kanni إليك katanga gilli فاسأل qisan buya الذين kebirenga kusagara yem muntirindi يقرؤون الكتاب kungara qar awa qara kitabunga من قبلك ankane kuntirindi way kumna kebi kanda ana